Boleh cuma dia pergi kalau saya kena ke berkepang hari ini ko. Kita saya boleh jom pergi nak bantai kong deng dah hisya. Ikan tin kerku kerdok bapi lah kerku ikan film jom ini. Berkom juru ini tu jom pergi masuk berlaut terai. Nak bantai kong deng masuk hisya berterai. History dia tu jadi Malakam Slam di kong deng dan paling di stom kamet kabang desai keklain maha. Kawe kabang internet ii kabang ba day blue website. Pada day manga kat hakatu di stom baik kong deng lamat lagi pun pun tu lagi senam. Amla cup kot sekali pulih ke kerdang kabang ii pulih. Tentang ii kerja kesain ini terus stom. Bat waktu history berkemal tu ini di ju kuslai. Man kepor pengawan yang kedua yang puji doa nama tak i ambil i kata di slide badan iwat apa boleh sebut pastor ki dalam berkat tupi ki jini ai muslim tupi ki long kemi long kpa jong kaslong terso baro kawe jong kaslong terso pelun baro kawe na baro kine ki santli ki dong ki badan hapo jongka ya biru nga ai da kaju kaju kublai sibun ya pi kata terso pelun hi baro kawe Kani kapon ngan persengawi pi ka history lengkot jong ipara jonga ida pisha. Ngadi ikun beningkong jong kini kayeng bat ida pisha ida ikun ibalai. Deka history lengkot jong ida pisha ngan puli ka. Imes da pisha lingdo ida ikun balai jong itemen besan BS Kamdet bat ikong piliman lingdo. Lakaya i haka santerik benai maj al hajar. Ida pisha lingdo ida iway nakikun ba ajing hun bat jing pentingan mensiam yala ipa imay lemru ki hemmen para baro lang ha ka jing jung i kum kasamla ha ka kam jing shakrible ida pisha lingdo kalong kasamla kabaju smart baha ban latesta shaki jing seng hapo kabalang lajong bat shabaru kumju kalong kasamla kabait ban pule bible man la ka janmet shwa ban thia batang shukhi thia man ka step kam ju hiar na jing thia lempat duai haublai khamdam lilai ha gijing ya seng samla ilong ibashlur klem le ran iju shim benta ha ki kam bapher ha ki por jing seng bekerpang ha ki program kerpang kaju smart bari shim benta ha ki item bapher ida pisha lingdo iju sngotenat kum ha ka bashat kabarwa ya ro yo blai iju hikai bun se ne ki khnaret hapo kabalang banrwai ne banshat habadon kino kisngi kerpang jong kabalang lani jong kas e society Kabayade bat kapule dangle ida pisha lingdo ilala ban pendep ya kini ki kerdan pule kabaningkong ila pas ya ka SSLC examination ne ka exam matric house name arajar khanyo nangta ya ka higher secondary school living certificate exam ne ka class 12 ila pas house name arajar khat khandai bat ya ka BA ilet ya ka honors English ila pas ru house name hajar ar but ya ka master of arts ilet ya ka English ila pas house name hajar ar but ila la ru ban pendep ya ka computer course but menta idang up result ya ka national eligibility test ane kum ka net exam ha ka jingtumo ban yo ban apply ya ki kam assistant professor ha ki college Haka jing jing long samla jong i haka por be idang dangshat dangklan kamdan kanu ka jing sha kan tho snew persha ya i lemne omdon manu manuru kiba ya shun ne bishni ya i ne ma i ya kiwe ki para samla kan thai ne shinrang kadapi shaleng do kashat bang ban puli ya ka bible khamtam itu khat bible ibadan haka chithi ka baningkong Timothy kalnong ka basaw ka khat ka bakhat ar ka baong kumne to what I no ru ban iben ya ka jinglong samla jungme henry to menlong ka rukom ya kita ki banget ya ka kitin
jingkus lai bandra ajin jara ban smell